Hello everyone សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកតមករៀន basic នៃ Excel របស់យើងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Excel តែយើងរៀនមិនរៀនតឥឡូវយើងមកដល់ពីការណែនាំនិងការយល់ដឹងអំពីការកំណត់នៃ cell ការ insert cell insert column insert row ការ format cell កំណត់ប្រវែងនៃ column ប្រវែងនៃជួរដេកជួរឆការ high ជួរឆ unhigh តាអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមការកំណត់យើងធ្វើស្លឹកកិច្ចការយើងមួយសិនមកដើម្បីជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្លឹកកិច្ចការជាធម្មតាដូចជាតារាងនីមួយៗគេមានគេធ្វើតារាងអញ្ចឹងទៅហើយគេដាក់ឈ្មោះតារាងដែលជាការងាររបស់គេដែលជាការងារធ្វើអញ្ចឹងឈ្មោះទៅតារាងបញ្ជីប្រចាំទៅមានអីគេមានលេខរៀងអីចឹងណាបងប្អូនមានលេខរៀងមានឈ្មោះចឹងអត់អីទេខ្ញុំសុំទៅសេផ្លិតមាន page ដែលជាការតម្រូវការធ្វើតារាងអីមួយចឹងសុំទៅសេចាស់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់តារាងមកឧបមាយើងដាក់តារាងប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងដើម្បីយល់ដឹងអំពី cell ដែលនៅក្នុង home tab ដដែលហ្នឹង home tab ហ្នឹងយើងសន្លឹងមកកាន់ខាងនេះប្លុកឡើងនេះឃើញគេខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទេគេខណ្ឌដោយបន្ទាត់អញ្ចឹងប្លុកឡើង cell វាមានអីគេវាមាន insert វាមាន delete មាន format ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង insert មានខាងលើគេ insert cell ឧបមាថាយើងធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់ពេញអញ្ចឹងមកយើងចង់ពេញតិន័យកន្លែងនេះមួយទៀតហើយយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចអត់មានត្រូវអីពេញអាខាងក្រោមនេះមានហើយខាងលើនេះមានហើយកន្លែងនេះមានហើយឈ្មោះតាមលេខរៀងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសេមកវាផ្លេចកន្លែងនេះមួយមានឈ្មោះអីកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងឈរលើនឹងមកហើយយើង insert ហើយយើងយកពាក្យថា insert row នោះវានឹង load ឲ្យមកនេះឃើញអត់វា load មកឲ្យខាងនេះហើយព្រោះមកថានេះមិញយើងនិយាយថាវានៅចំកន្លែងនេះចំលេខចំប្លុកកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើង control set ឬក៏នេះយកពី undo នេះមកវិញមក control set ក៏បានយើងចុច undo នេះក៏បានដែរនេះយើងចង់បានឲ្យវានៅប្រឡោះលេខ9លេខ10នេះអញ្ចឹងយើងឈរកន្លែងនេះមកហើយយើងចុច insert មកវាមកនេះឃើញទេប្រឡោះលេខ9លេខ10ហ្នឹងនោះវាចូលលេខ10ហើយអញ្ចឹង insert row ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង insert column ក៏ដូចគ្នាដែរឧបមាថាយើងទៅសេមកលេខរៀងឈ្មោះអីផ្សេងមកអាស្រ័យដ្ឋានអីមកយើងភ្លេចកន្លែងនេះមួយលេខទូរស័ព្ទឧបមាថាយើងចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងខ្វះកន្លោនលេខទូរស័ព្ទមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចង់បានជួរ column មួយទៀតដើម្បីដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើង insert មួយទៀតមក insert shift column តិចពឹបឃើញ load ឲ្យហ៎មកដាក់មកលេខទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងវាយលេខទូរស័ព្ទចូលយើងទាញតិចមកវាឲ្យវាឃើញឃើញទេអញ្ចឹងយើងទាញអញ្ចឹងក៏បានឃើញអត់យើងទាញអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែទៅមុខទៀតយើងនឹងឲ្យវាC នឹងគ្នាហ្មងទោះបីអក្សរនឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យអាតារាងហ្នឹងវាលោត C ហ្មងអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះមានអីទេវាដើម្បីការកំណត់នៅការ insert row insert column យើងចង់ចុចលើនេះក៏បានដែរចុចលើនេះឥឡូវឧបមាថាយើងចង់បាន row មួយទៀតហើយយើងចុចលើ insert cell អញ្ចឹងវាសួរឲ្យយើងចង់បានcell right cell down row or column បើយើងចង់បាន row យើងចុច row មកបបឃើញទេវាបាន row មួយទៀតអត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់មានអីទេអស់ហើយយើងពាក់ព័ន្ធមួយ delete វិញនេះអញ្ចឹងយើងឈរកន្លែងណាឥឡូវឧបមាថាយើងចង់ delete អាកន្លែងណាមួយអញ្ចឹង delete យើងមើលខាងក្រោមហើយខាងលើអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលថាវា delete ខាងក្រោមខាងលើឧបមាថាយើងចង់ delete ខាងក្រោមឥឡូវយើងសាក delete មកចុច delete ហើយយើង delete row ពឹបឃើញទេវាលុតបាត់អាខាងក្រោមមួយឃើញអត់ delete column ពឹបបាត់ column ឈ្មោះបាត់ឥឡូវអត់អីទេយើង undo វិញមកនេះឃើញទេវាលុតមកពី undo នេះអញ្ចឹង undo វិញមកពឹបហើយដូចគ្នាទេ delete cell ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធមួយ insert cell ហ្នឹងអាហ្នឹងពីរហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយ format cell អូមកថាយើងមាន cell មានតារាងអញ្ចឹងហើយទៅយើងចង់ format cell យើងចង់បាន row ឲ្យវាធំបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីឥឡូវយើងចង់បាននេះអាក្បាលតារាងនេះឲ្យវាធំបន្តិចមកដូចដែលខ្ញុំប្រាប់ខាងលើមិញយើងចុចទាញចេះមកក៏បានដែរចុច
mau rồi chọn máu hay tia vi mau rồi bập khơi nhé chạy tới vi mau rồi tại dương ở trong thơ chẳng cái dương trong thơ nè format nó dương bay lên máu nè lên mãn phải làm bập khơi thòng ấy khẩn lắm có đôi kia nè khẩn lắm biết có đôi kia dương cho ngồi khẩn lắm nó thông chân na biết dương bay lên máu ok với miền môi tiết vẽ con mỗi năng nè auto fit row 2 rồi có auto fit khẩn lắm vệt trong nên tham mệnh ở lâu mà thay dương cho lơ chung nè cho lơ chung năng này hai dương cho ngồi dương mình cho là lơ chung dương cho từng án cho từng án dương trong ai tên này từng án với auto fit row nữa giống mà tha dương từ xe lấy và phân năng dương từ xe via thông chân nắng có đâu đóng vì hột từ tam năng này lấy dương càng lên mới khơi nhận khơi nhà đầm lạnh này râu này với thông mất bắt tặc lắm ấy phụ ấy dương bắt ban set auto khẩn lắm ở bia nhảy tranh màu hàng xuyên hàng đam ấy dương oi ta chủ đề cái vì lăng lơ cho khẩu mày chẳng ôm mà ha phân này lấy dương select là bia trong máu chơi mai xuyên chuột hay ô máu hai dương mau format cho mà căn format khẩn lầm đòn dương oi bia auto fit khẩn lầm vậy đập bia dương chạy máu bập khơi nhé khơi viên lột oi dương si smart khơi mà chẳng là lấy dương bật thôi mà dương bật thôi tầm lại tầm hôm này tua so với mà lại tầm đập pi mà viên lột trắng lắm vì load ao gì mua hai đấy mua hai bia nâng tới tam mà so đại thòng vì auto fitter nâng thùng chẳng còn bên anh nghi và bãi thì dương mà 134 đã auto fit ấy nhảy thế dương trong ban việc phần ná tiên với phần năng máu nè trong ban việc phần ná tiên phần năng máu lấy dương mà xoay vô vẽ con 12 2 euro 2 khẩn rồi còn 2 xịt này 2 gì ní món này bắt chân rồi 2 lấy dương trong 2 cái 2 lấy tủ sắp đi món dương trong 2 lấy tủ sắp nâng món và lấy dương chạy lên nâng món chạy lên nó lấy tủ sắp nâng món chạy 2 khẩn bọc bắt khả nhận bắt sợ bắt dương tiên vô bên máu dương trong đâu mà tiên nhẹ nâng tiên như bộ dương 2 chẳng dương right click máu của bạn đấy right click máu của bạn đấy bên đây dương right click dương chạy cho mau format bên máu hay cho bị 2 chỗ mau biết ha ăn 2 khẩn lầm bập 2 rau 2 khẩn lầm 2 xịt ăn 2 rau ăn 2 khẩn lầm chẳng anh ấy mình đôi chia thì ném xịt mua copy nó nâng xăm xoay vô tam khỏi tiết chẳng vẽ con mùi insert khẩn lâm ca bà chô nơi xe thăm ấy chẳng mình ca bà chô nơi xe thăm ấy nơi chu đây nơi chu cho tam ca đồng đời ca bỏ dương chạy này delete cái đôi chẳng vẽ con mùi xe ngay nâng nhâm ban bà chô nó bong phone nó này anh chẳng admin AT là cô mình là vẽ phần năng chẳng xông ọc con để tam đàn video chui subscribe និង share channel របស់ខ្ញុំផង